an ato na guwapito nga SK chairman han barangay Kagdini, Kagawad Brian Patrick Logo, of course Council Jim Omel nga sayaw hinkurat siya, kapadis niya Kagawad Edela Picayo, Council Romney Caspe nga naniya kapariha Ma'am Edeta Lugo, masayaw liwat hinkurat siya. Once again, ladies and gentlemen, Council San Maestre with the SK Chairman Brian Patrick Logo, Council Jim Omel with Kagawad Edela Picayo, Council Romney Caspe with Ma'am Edeta Logo. Jim Omel and Kagawad Edela Picayo, Council Rodney Caspe and Ma'am Edeta Logo, of course Council San Maestre with SK Brian Patrick Logo. Ladies and gentlemen, naginahaw nato rin parapag Council Rodney Caspe, nasayaw rin kurat siya, kapaliha ni Ma'am Edeta Logo. Of course, Council Jim Omel with Kagawad Edela Picayo, Council San Maestre with SK Chairman Brian Patrick Logo, napakita ang supona pinahagyang pagsayaw rin kurat siya.
Panpunto Konsyal sa Maestri together with SK Chairman Brian Patrick Logo, of course, Konsyal Jim Omel, and Kagawad Itila Picayo, Konsyal Ronnie Caspe, ngan Ma'am Edeta Logo, nagsayaw han kuratsa. At this juncture, habang nadamo ito nato na mga bisita din niya sa yawan, taga naton anahin iwag pagsayaw han ngatan.